Karet bener kawan. Ceketnya mungkin kayak gini. Terdampar guys. Kapal feri kami nabrak karang guys. Hai be. Semangat kawan, semangat. Kami terdampar di pulau apa kawan? Hah? Pulau Halaban. Inilah kami guys. Kapal kami cedera guys. Bocor banyak. Nampak sendiri guys. Dia lagi semangat guys. Ternyata aku lapar lagi. Inilah resiko orang nelayan ya.